Idemo. Prvi video na lokaciji B Neno Kuksa. Ovdje se bauštela uveliko, tek Seno unutarnje zidove udario, ali to ne znači da Neno tu ne može roštiljat. I vama koji niste regularni roštiljđija, dat koji savjet kako da vam meso na kraju ne ode kerovima. Prva stvar, čim dođete na lokaciju, pive na hlađenje. Najbolje u neki potočić rijeku, ali nemoj da vam ta rijeka odnese pive, koment prošle godine u Bilješev. Ove godine sam dobio ovaj portabilni roštilj, pa sad ne moram imat. Na vikenci kad ga ovako mogu sklopit i nosat ga ko aktovku. Ostavit ću vam info u opisu ako ga hoćete kupiti. A ovako treba da ide proces roštiljanja. Dođeš na vikencu, fino zapališ vatru, nahraniš mačku kera šta već hoda tu, sjedneš dok se vatra razgori, popiješ koju pivu, onda baciš ugalj na vatru i lagano roštiljaš. Ali ja naravno odmah zasjednem za pive, dok ne dođe 5 do 12, svi gladni, nervozni pođu zvocat i onda vam ja ovako to riješim. Prvo, ako je potrebno, pustite da sagori sve na grilu i očistite ga. I onda opcionalno blago namažite gradele sa malo ulja. I već tad će vam doći onaj prvi smor koji je tu da samo ždere, koji neće da roštilja, ali on će tu doći pametovat. To vam je onaj isti lik koji je igrač, ali kad je penal, on će doći nago da brani, da zamijeni golman. Njega otjerajte, odmah u startu. Ako to ne odradite samouvjereno, svako malo će vam dolaziti. Da se vratimo na onaj dio kad smo prosuli ugalj, vidite da je on meni ovdje na kamare na sredinu. I tu ja imam najvreliji dio grila. A ovdje sa strane imam neku srednju vatru. Možete ako vam je čejf i 3 zone napravi. I sad na ovoj vreloj možete pržiti ćevap, pljeskavice, stejkove, pileće filete ako imate i neki cura tu na vikenci, ražnjiće, kebab ako ste egzotični, sve ono što traži brzu pripremu. A sad, što se ove tople strane tiče, na grill prvo idu krilca. Ona su mi najveći neprijatelji roštiljanja, zapravo onaj koji ih traži, jer će ona doći tu, zauzimat vam dragocijeni prostor i kampovat tu do kraja roštiljanja, jer im treba nekad i pola sata. Ta strana vam je najbolja za otkošteni batak, ali sa njim malo kombinirate. Krenete na vreloj, pa ga prebacite na tu toplu zonu. Ta strana vam služi još i za neko žilavije crveno meso, za suđukice koji traže nježnije pečenje, za onaj neizostavni dio da zapečete peciva i grilovano povrće ako imate tu nekih cura na vikenci. I još nešto što vam se može desiti je da se rodi plamen kad nas pođe intenzivno da kapa po uglu. Plamena se nemojte bojati, on vam je prijatelj. Koju sekundu ga nekad i pustite da radi posao, sve to dodatna aroma, prije nego što meso sklonite na drugi kraj grila, a plamen će da utihne jer više nema dovod zapaljive mase. Nemojte odmah zalijevat vodom ili ne dao Bog pivom, to nek bude zadnja solucija, ali je pametno držati neku flašicu u blizini. Sve ono što je gotovo bacate u balkanski termički izolator, to jest šerpu, a održavati toplinu možete i ovako na primjer. I kad smo završili sa roštiljanjem, kad je vrijeme da bagra jede i kad iz šerpe izvadimo meso i poslužimo, u šerpi ostane ovo blago, koje meni uvijek bude žao da propadne. Ono što ja volim uraditi za kraj je ovako nagrubo narezat paprike, tikvica, patliđana, dobro to zasolit i onda bacim u tu šerpu i dobro protresem da to povrće dobije taj mesni omotar. I onda ga samo ovako istresem na one manje vrele strane grila i zaboravim na to povrće. Ne razmišljajte više o kvaliteti, vaše sada uživate, ispašće dobro, poješće ili tu neke žene koje nemate ili vi za dijetalnu večeru jer ste se ovdje satrali meso. Ako koja tikvica izgori jebaj ga, bacite ju. I jedini još zadatak bude i kad prospijete ugalj koji na kraju možete i ponovo koristiti. Ja ne znam što svi bacaju ugalj, kad ga možete samo malo protrest i krupni dijelovi mogu ponovo na potpalu. A uglavnom kad se roštilj ohladi, ovaj se hladi baš brzo. Imate još jedan task da ga očistite i pobjednički možete napustiti lokaciju, a vjerujte mi da će ovi ljudi koji ste nahranili cijeniti ovu vašu današnju žrtvu. Alo Limburgu.